Mi puhutaan on meille? Survotin. Survotin. Onja survou. Onja survou. A me tyttölönkin laima töntsöidy. Yksi lusikku siemenvoidu. Kua vedeh. Kua vedeh. Ole hyvä, Ulla. Kua vedeh. Hyvä. Nyt anna lusikku tänne. Onja, mitä sinä ruoat? Survotko? Sano survon. Survon. Survon vuolat. Onичка, survon vuolat. Давай Onja kuuntelemme. Onja sanoo, minä survon vuolat. Никита, Ваня, onko hyvät? Onko kotvaina aikua hindua? Давай kuuntelemme. Nyt Vanja survoo. Aha. Ванечка, давай sinä sanot, minä survon vuolat. Minä survon vuolat. Vuolat meille vuolumarjat. Hyvä. Survo hyvin. Liisa, ole hyvä, tule tänne. Tule tänne. Ripoittua. Aha. Liisa vähän ripoita vot nenga. Zuhkarijauhoa tänne. Ripoita hiljakkaisen. Vot nenga hiljakkaisen. Ripoita. Mitä pomio teidänkin urbimus syynä? Mivo tämä rodil meille? Töntsö. Ken suvaitsoo töntsöille? Kaikin? Hyvä. Nyt Vanička tulee tänne. Liisa passi. Istoi. Nyt Vanja ripoittaa hiljakkaisen. A Uljana, sinä vot nenga luot. Vot nenga. Älä vai kasta veteh, a vot nenga. Aha, hiljakkaisen. Vanja survoo vuolat. Hyvä. Vanja survoo vuolat. Ylen hiljakkaisen. Hyvä. Мне не дают. Никита сурвол. Ванечка, hiljakkaisen. Vanja, stop. Roih. Roih jauhoa. Никита, ты не последний. Ваня, Никита, vuorotellen. Ensimmäinen Vanja, sit Nikita. Nikitushka, давай panemme juvan tänne. Вот, nenga. Kun se ei pakkus lattialla. Kun se judu, вот. Hyvä. Nyt anna Natashal jodu. Nikita, anna Natashal jodu i survotin. Ole hyvä. Natashal, anna jodu i survotin. Survotin, jätä sinne. Hyvä. Katso, otamme lusikan. Puhdistamme survottimen. Kabrastamme sen survottimen. Nyt vuorottelen, panemme nyt survotut pieksämö. Ensimmäinen pieksämö. Nenga pieksämö. Ja sitten panemme vuolat. Vanja, pimenavčo. I panemo vuolat. Bankazeh. Sinä pie bankastu. Sinä pie. A Onja panoo bankah vuolat. Vanja. Panoo bankah vuolat. Hiljakkasin. Anna nyt jauhot meille turvotaksi sinne. Vähän se on turvotaa. Liisa, ole hyvä, mene tuo ripuinen myö pyyhkinä. Kysy Anjal ripuinen i zuahari. Ole moinen hyvä. Ripuinen i zuahari. Anjal kysy. Hyvä. Nyt Vanja. Pane sinne, vot давай sinne mädjöitämme heitä, vot nenga tungemo sinne mädjöitämme. Hiljakkasin, älä vai siirici pane, opi sinne, älä ota äijin, ota vähäinen. Ota vähäinen, Vanja, ota vähäinen. No kaço siirici mendi? Kaço siirici mendi? Так, nyt lusikal sinne mädjöitä heitä hyvin. Litchoa. Lusikal. Natasha osutti, vot nenga lusikal. Kita vuotta, vuotta. Vot nenga. Vanja vie puoli lusikkoa ja sit Nikita jatkaa. Puoli lusikkoa. Ole hyvä, pyyhkistola, Uljana. Pyyhkistola, ole moinen hyvä. Uljana, молодшу. Hyvä. Anna vie turvotaan. Anna turvotaan. Mene vie sinne rengi. Meillä on siellä chupus renginen. Vot sinne rengi. Hyvä. Liitsuomu marjat hiljakkaisen. I vievät
И ве вягайне, Никитушка. Вот. Ве. Погодите. Ве. Здесь еще есть место. Что тут И ройх. Погоди, В'єзохарити Алпана. Никита, в'єзохарити Алпана. Hyvä. Nyt Vanja toinen Vanja. Ole hyvä. Panne tänne päälle 2 lusikkoa zuoharia. 2 lusikkoa zuoharia. Можно я размешаю? 2 lusikkoa zuoharia. И tässä on tämä крышка, ja sit kata. Hyvä Vanja? Это сахар. Vanja, hyvä? Это зухарь. Hyvä. Там написано было зухарь. Nämä meillä olla mustattu, nyt zuuharijauhot. Zuuharijauhot. А можно это есть? Давай. Tiettävänä tämä töntsöi meille tuloa. Töntsöi tuloa. Hyvä. Nyt algua vuorotellen. Kaiken vuorotellen. Sinä algua, sit Liisa, sit Vanja. Nämä voit vedä Anjal i sanoa, anna hän pano jäskuappa. Ja sitten huomio ruviamu syömään. Anna Anja pano jäskuappa. Huomio. Huomio. Надо еще водичка. Это Нет. Гомер тебе не дам. А куда вы піде, пане? Пане пока jäskuappa, sit selitän yksi. Так, nyt Liisa meille pieksää, Liisa pieksää. Nikita, давай, я только teille olla päivät. Nikita, jago joka hizel juodaine. Jago joka hizel juodaine, rubiamo syömään töntsöily. Joka hizel juodaine, jago Vanjal juodaine. Hyvä. Sinun. Nikita. Hyvä. Vanечка, mene tuo kuusi pientä lusikkastu. Kuusi pientä lusikkastu. А Ваня самому. Liisa, minkä isoa. Ei se ole niin sormen lottua ei suustyvä. Tämähän on yhtenäinen meille kattelu. Yhtenäinen kattelu on. Как у меня? Vanja, ota zuoharit ja tuo tänne zuoharit tuo tänne Natasha luo. Ja tänne tulee zuoharilompu. Tänne tulee itse. Itse tulee tänne. Делай побольше сахара. Ваня. Так, pane tänne 5 lusikkoa, ole hyvä zuohari. 5 Давай lusikkoa побольше, zuohari. Ваня, побольше. Zuohari ei ole hyvä, kun se on näin zuohari. 5 lusikkoa. Сахара много не бывает. Kaiken muut chotajah. Onya, kaikki muut chotajah. 4, Вижу. 5. Даже вам не подписано. Вот так подписано. Hyvä. Hyvä. Roik. Nyt nostako... Istavummo. Nyt nostako oikea käsi ylä, ken tahtoo töntsöily. Kaiken. Hyvä. Я самый средний. А я самый высокий. Давай me lopemo sit lähteet. Hyvä. Me lopemo sit lähteet. Istavummo. Никита сказал, что такое. Nikitushka, ole hyvä ruvet Natasha lautamaan. Tule tänne. Onya, ei ole lusikkoa töntsöily sinä tahtot. Ei ole lusikkoa töntsöily tahtot. Я помню. Sinä ei ole lusikkoa tahtot. 5. Здесь ничего не осталось. Так. Vanja, ei ole sinä lusikkoa tahtot. Vanja, kun sinun panemo 20, sit toisen niin mitä ei jää. Ну ладно, 10. Vanja. Давай panemo 3. Nikita, pane hänellä 3 lusikkoa. Не помню. Sit ližemme. Зато большой. Нет, виже. Тогда виже. Если... No pane 5. И большие. Ничего, и нормально. 3. 4. Тебе как самому жирному. Никита будет. И вот так. Все. Давай теперь. Можно теперь мне? Мало. Мне теперь. Ei ole sinä tahtot lusikkoa. А мне? Вкусный.
А мне ложечка. Панегенел узи п'єнембе. Гукайте, укайте улюбіс. А мне Вот ложка. так тебе ложечка. Так. Келе панен боло ап'єле. Оня, боло. Ничего не оставить. Вегайне боло. Можно Боло. попробовать, но сахаром? Зохарі йому вегазел п'єле, пане. Качу, вот ненга зохарі п'єле. О, давайте. Вот ненга. Оня, пане молосіно боло. Помешать. Да вода точит так. Ну. Никита, ты ему сколько уже положил? Вот ненга. Так, а Зохарі мне? п'єле. А мне? А мне? Ну, давай. Никита. Лізка ты сіно. ягоды. Кюзуміно укарілакс. Наташа, оле хюве. Наташа, Ола, Пана минул бол. Боло. Панен говіє. Никита, можно так нам свободу. Никита, дай Панен мне. говегайне Я зохарі. Никита. Вегазен, чуть не вегазел. Мало. Вот тебе очень мало ложек. Мне визе. Что-то так мало. Слушай, еще для Воли ничего не останется. Ліза, паненко сінул Мар'ю. Боло. Эй. Ейпія, пасіко Подожди, ейпія. а у нас все много. Я наложил, блин. Все. Так. Сахара. Ага. Мне сахар. А сіді сохарі колла. Сі олла. Папу. Ага. Давайте еще. Пане. Ульяна, паненко сінул боло. Пан, ничего не замечаю. Оле гіда пане. Пане тенне лузикту. Кузюкарі Олекси Наташа. Наташа, Ола, Анна минут Тönчöy on konsumarju da bolu yhtes. Se on tönчöy. A mille sinul pide? Mi tämä on? Bolua. Ole hyvä. Uljana, kysy Natasha. Наташа, Ола, Пана бол. Ole hyvä, Uljana. Pidänkö vähäinen zuohari, pieli vai ei pie? Ei pie, se on kyllä zuohari. Kysy Natasha Karjalaksi, Nikita. Natasha, ole hyvä. Anna? Anna bolua. Зачем он мне меньше положил? Вам все. Hyvä. Что, больше или еще? Если вообще-то все съел. Остальное. Две